hi famba ya kaya ni suka ni famba mina nena kuma ximuntwana ni fika ni xava tafula ri tala hi byala va ku a fika a nkarhi wa ku ya ndlwini loyi a fika ndlwini wa ku gezi ri fambile ivi ximuntwana xi ku layita Chauke lava mentisi va ku ri a ni wu kumi mentisi ni fike byaleni ni kuma ximutwana ni tshama na xono ni fike byaleni ni kuma ximutwana ni tshama na xono ni xava masa ni tata tafuni ni xava tipi ni tata tafuni ni xava masa ni tata tafuni ni xava tipi ni tata tafuni hi suka hi famba ya ndlwini na ximutwana loko hi fika ndlwini na ximutwana hi kuma gezi ri timile ivi ximutwana hi nkarhi wolowo a xi lava gezi Shikulayita Chauke ni rilayita Chauke Shikulayita Chauke ni rilayita Chauke zamazamile a ku lava mentisi kuma ku ri mentisi a wu kona ni veka appointment na ximutwana ni ku ta swi vona mundzuku xi ku next lava mentisi lava gezi hi ku ka titimela sweswi ni swi vona hi ndlela yin'wanyani ni luze mali ya mina Shikutika ni kuhuwa ka Chauke Laita mechisi ka Chauke Shikutika ni kuhuwa ka Chauke Laita ni gezi ka Chauke Shikutika ni kuhuwa ka Chauke Laita mechisi ka Chauke Shikutika ni kuhuwa ka Chauke Laita ni gezi ka Chauke ni zama ku faka appointment ka ximutwana ni ku hi ta swi vona mundzuku ximutwana xi nga ni ngheni mina hikusa ni twa ku titimela twa xirhami mina ta ku tshika ku huwa mani ni zamazama loko swa tsandza Shikulayita Chauke ni rilayita Chauke Shikulayita Chauke ni rilayita Chauke Shikutika ni kuhuwa ka Chauke Laita mechisi ka Chauke Shikutika ni kuhuwa ka Chauke Laita ni gezi ka Chauke Shikutika ni kuhuwa ka Chauke Laita mechisi ka Chauke Shikutika ni kuhuwa ka Chauke Laita ni gezi ka Chauke ni zama ku faka appointment ka ximutwana ni ku hi ta swi vona mundzuku ximutwana xi nga ni ngheni mina hikusa ni twa ku titimela ni twa xirhami mina ta ku tshika ku huwa mani ni zamazama loko swa tsandza Shikulayita Chauke ni rilayita Chauke 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 ni zama ku faka appointment ka ximutwana ni ku hi ta swi vona mundzuku ximutwana xi nga ni ngheni mina